خلا تولر هوی بیلان 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 سرس به سرغبول آزادی جبوی سرغبول آزادی بیشتر روزه که قبول مکن باور بکن چه دفعه آج باور خواستن جبوی ساله و ساله شرفایه جناب چل آره دوی دنگی گل دنباش گودارن هیجا ایرو 5 سبات 2024 دوشم بریکسل ساعت 8 لآمده ده گودارن هیجا منوچین ساعت ده هم پیشکش بگین دم آزادی ری برابیه فکری ریبر آپو فکر مروواهی گشتیه و جبوی مروواهی بگشتیه گرک دکه مروواهی لریبر آپو خودی درکوه آزادی فیزیکی یا ریبر آپو ارککی اخلاقیه یا مروواهی بگشتیه آزادی فیزیکی یا ریبر آپو تمام کردن آزادی مروواهی بگشتیه فیلم ناج برای خوبدن هرمین پاراستن آمدیا گریلن هپگوی جاستاری گوتن ریبر آپو هر تن بمره بله گریلن جاستاری برفین کوبانه دجوار ببرنن گریلن هپگوی جاستاری برفین کوبانه دجوار دیزیری و سردم آمانوس ببونه سالوگرا کمپلوناو نتوی آخوین گریلن گوتن امبره آپوی لمتینا آواشین زاب هفتنین خاکور که شردکن اما آزادی ریبر آپو پیک بینه طبعا روز اف سالش بومه بیشه سال کی راشه نتنج بومه جبو توای دنیای کمپل گلسر سرکتی آتیه کردن جبو هر کسی ایشکه کمپل گلسر سرکتی آتیه چه کردن چونکی سرکتی فکری گو بالاف کری لوجیه گو بالاف کری تن جبو گله منینه جبو گله کرد تن نینه جبو توای این دنیای ایرو فکر سرکتی بالاف بود چونکی پارادایگما اوجی ایدئولوژی کی راست بر جواب که جبر وکی کمپل گلسر سرکتی آتیه کردن تن جبو ما اساس نینه پروژه کراش تن نجبو ما جبو توای جواب که جبو توای دنیای چونکی فکر سرکتی رو نتنه وکی گام قبول که جبو هر کسی تی قبول کرد روی افجی دخواستن گو سرکتی قط بکن سرکتی جمع دور بخه سرکتی دالی ایدئولوژیک دالی فلسفی دالی راستیه دا سرکتی جمع دور بخن و بی اف نبو رامی گو سرکتی نه وکی فیزیک هاتیه گرتن وکی فیزیک هاتیه دا اثرات هاتیه گرتن اما دیسوجی فکر سرکتی توهای دنیا ایرو بلاف بود بیجی سرک آپو به سروک جیان نابه به سروک جیان نابه به سروک جیان نابه به نزبوینا سالوگرا 25مین پوپلوس سرکاتی اف جبو ما وقت گریلای آزادی کردستان و گل کرد روزه که رشد حساباندن اما سروی اساسی تکوشینا هی اما هی زیادتر بلند بکن اف هیزن هگمونی که دستلاتار خواستن فکر سرکاتی ما عالی جهان و بلاو نبه هر تم مرا ام سروی اساسی جیان دکن و ام وک گریلای آزادی کردستان وک رح آپوجی همان دمی پراتیکا و یانسمای و ام آلان خواه متینا زاب و هر وقت دن هفتانین خاکور که او پراتیکا و برچاون ام خودی و بیرو بارینا وک گریلای آزادی کردستان هپگه یجا ستار امه وی کمپلی پوچ بکن و والا دخن و چالاکین کو پکتن و پرسونا شورشگری زاب متینا هفتانی خاکور که اول نشانه وانه و ام ادعا دکن و ام سر بخن ام فیزیکی آزادی یا سرکاتی میسوگر بکن و ام سر بکوین ام وی ساله بخی سال زافره بیجی سرکاپو به سرک جیان نابه به سرک جیان نابه وکی گریلای که جن هم دویجن فلسفه و ریبتی یا چی او ریبتی او قمپل کو هگمون او دولت کو دستالدار او دنیا حمیل سر فکری ریبر آپو هاتیه او قمپلو اساسنده قمپلو والا درکتیا فهم نکرنه حتی روژا می ایرو فکری ریبتی فلسفه ریبتی هیروجی ام وکی گریلا کن حال سر چیا وکی گریلای که جن ام نها دنه جیان کرن و گل کردستان جی نها حمید ده جیان کرن هیروجی اف فکری
رهبرتی ل دنیای همی دنگ ودایه اف پرتوکی که رهبرتی نهاجی دنیای ودایه کو روزا پرتوک خواندن رهبرتی هاتی اعلان کردن هر کسی باوری خو و فکرتینه و جن دنیای همی جی فکر خو یعنی باوری خو و فکرتینه اف فکر کی کو انسان ده جیان کردن فکر کی کو اخلاقیه پولیتیکا فکر کی کو جنوبا انسان دافرینه نووا مروواتی دا فلسفه رهبرتی و هر واره جیان کردن اما کی گریلا یا جستار هپگه ام بیدانه کو اف کمپلو سر ریور آپو ام بتکوشین خواب حوالدان خو امی و والا در بخن وکی حواله می نها کو تونل شهر دا تکوشین دکن و به حمله بسر دکن و از بیجم بیجی سروک آپو بیجی سروک آپو بیجی سروک آپو بلن برای خوب دن باجر ترکیه استانبول جوانین دم پارتی جبوره براپو قارچاندن جوانین مجلس دم پارتی ده چارچوبه کامپانیا جی امرالیه را 1000 نامه ده خاطر جنب چالاکی جوانان لرخصنا دم پارتیه لأسن یورت پیکات گرک جوان بشتر بود سینویزیون هاتن پیشاندان کومه هفره سترانه خواب پیشکش کرن شانو هاتن پیشاندان و ده چالاکی ده جی جوانان جبوره براپو نامه نویسی ولی شش باجران به دخواز آزادی ریبرا و عدالت نوبت عدالتی دوام دیگه لوانی چالاکی نوبت عدالتی به پیشنگ توهای دری لاواهی DBP دروژا 630 ده هفسر که توهای دری ادیبه با پرچو سردن چالاکیرا بانک وزارت عدالت او CPT کر دم دست دریه گرتیگاه تابت یا امرالیه بکن لستانبول نوبت عدالتی به پیشنگی ما توهای در لاواهی دم پارتی اسن یورته دروژا 55 ده هفسر که فدراسیون کمالین موشی حاکم توکمک تکلار مشا مزنی آزادی آگاهی دو واقع لتواهی کردستانه اولین ما پارلمانترین ما هفسر که مین باجر نافچیان و کلمه دمش آزادی ده ام داخواز آزادی ریبرتی خواهد کرد لأدنی جنوبت عدالتی به پیشنگی کمال آلیکاری به مالبات انگرتی و حکم خاران رای ادنی آگ دنیزی هاتی دست بگیرن در روژا 64 ده دوام دیگه لآمد جنوبت عدالتی لآواهی دم پارتی به پیشنگی توای داره دست بگیریه و در روژا 62 ده سردار کومین جدا ده هفسروکه ده باپا آمد سلطان یارای و پارلمانتر دم پارتی جیلان اکچا چوپولو آخبین کسی ناخبین گوتن لقر سوانه مشامزن آزادی دست بگیر اف مجری کردستان حتی ترکیه دست آشتیه و جبو چرا سرکینا پرسکریگاد بر پسیاریدی که بسر ملگل ترکیه حمویه دوی برابر اوجلان را لسر ماسا آشتی رونن گریبین برچیبونه حتی نوبت عدالت و مش آزادی یکانه داخوازا آزادی ریبر آبویه له امیدین جنوبت عدالت دوام دیکن هر روش تو منگل دچن سردنا چالا کرن ده سردنان ده درباره مشا مزنی آزادیه ده آگاهی تیداین و بانک جواکا بانک همو گلن ترکیه نگیرن و آشتی چاره سریع مثلا کل و آزادی ریبر آبو یکانه رزگاریه جکاوت و کریزانه تکوشنا خواه 40 ساله به نوبت عدالت دومینه بله حنیفه گمش ده سال 1999 ده جنسه بینه کوچی ازمیره گریه 40 سالن تکوشنا آزادی و عدالت دیگه اونها یکشی برخاطر نوبت عدالتیه چالاگر حنیفه گمش آکوره و لگرتیگاه باندر مدروجده یکسی تیگرتن محاگود نما سرگون کرن آلا ویرمی ندانه ام لگرتیگه دیگرن برسه بنادر شبکه کریز در واسکر سریوی اشیا اف به عدالتی که مزنه زاروکن مدیکن هجریان امیج بو زاروکن خو هر چیزی بکن هنی فکرمش بانک لبر بسیار اوسازی مافم رو وانجی کرده کو جبو گرتین نخوش بکن نوا هبودان اندامل دست ورد مردان کرد لسر پیان و جی کردستان بر به ترکیه دمشه دیوی گنن لترکیه همو را بسرخوا دخواز آزادی ریبرابو بکن آزادی ریبرابو آزادی ولیده چرا سریع همو کریز و پرسکری کنه گرلین یه جاستاره تاوین کلشین لکرنه جان تموقع جل سویسرا هاتم ویرانی گرلین جاستاره تاوین تکوشین آنگو سیبل چلیک به حوالین خوار لحر ما بسته یا بوتانه دشار به دولت ترک شهید بود
ji bo gerîla tavîn tu li bajêra Almanyayê Kurdiye bi pêşengiya Meclisa Jinan Aviyan merasim pêk hat. Li ser navê koma wê Cahide Gûyî li ser navê têkoşîn jî rûnahê cudî axivîn wiha gotin. Her li hengek dîrokek nivîsiye. Hevala tavîn têkoşîn jî jinekê ciwan bû, li Kurdistanê mezin bû. Evîndara welatê xwe û tevgera azadiyê bû. Derfetên wê yê din jî hebûn. Lê ew ji bo azadiya welatê xwe têkoşîn hilbijart û ji bo me bû mînak. Piştî axaftinan sînevîzûna li ser jiyana gerîla Jiyana gerîlayan û tavîn têkoşîn hatin pêşandan. Jiyan timoqê ji li bajarê Swîsre wî terhûrê hate bîranîn. Jiyan timoqî an ku bi navê xwe yê Dîlan Tunç ji 5 gerîlayên di mehên mijdar û kanûna 2023 ji alî dewleta Tirk ve lêrişên biçekên kîmyewî û bombeyên nuklerî taktik de şehîd bû. Merasma bîranînê li navenda Civaka Kurda Demokratîk pêk hat. Malbatê şehîd Jiyan Timoqî nûnerên Koma û CDGS û Kurdistanî amade bûn. Piştî rêzgirtinê li ser navê Koma ve Mustafa Karan axivî wiha got. Dijminê Kurdan dixwazin Kurdan tune bikin. Gerîlayên azadî li hemberî wê canê xwe feda dikin divê em xwedî li gerîlayên xwe derkevin. Bavê şehîd Jiyan Timoqî Şemsettin Tunç jî axivî wiha got. Şehîd Jiyan yekemîn şehîda malbatê ye. Em bi şehîdên xwe serbilindin. Şemsettin Tunç helbesta ez jiyanim ku ji keça xwe re nivîsî bû ji xwan bir anîn bi dirûjmeyan bidawî bû. Belediye nexweş Mehmet Ali Oğur rewşa wî her diçe giran dibe. Mehmet Ali Oğur 2007 hate girtin devletê cezî heta Hatayê lêbirî. Tenduristiya wî ji her diçe giran dibe. Di lîsteya Komelê Mafin Murvan de wekî girtiye nexweş çêdigire. Di hema demê de jî nexweşê çolekê ye. Ji endamên şaxa Komelê hukuknasên ji bo azadî û hada Wanê Dêrsim Êrîşan li girtîgeha Tîpa lê Aparosê bi Mehmet Oğur re hevdîtin kir. Dêrsim Êrîşan bi van gotinan hevdîtina xwe ravekir. Tenduristî Mehmet Oğur roj bi roj giran dibe, gelek nexweşiyên wî hene. Hestiyên wî dihelin, nexweşê çolekê ye. Nanê nexweşên çolekê dixwin li kantînê nîne, dema nanê spî dixwe krîz derpas dike. Timê ji panosê wî dibin Wanê. Malbat ji bo bibin şirnexê serlêdan kir, li hat redkirin. Mehmet Oğur divê tavilê biberdan. Dayika Mehmet Oğur Gulistan Demir jî got dixwazim kurê me berdin. Nanê nexweşên çolekê dixwin li girtîgehê nîne, kurê min nikare bi tena serê xwe bişe. Li rojname xwe bûn bi manşeta bazara li ser hebûna Kurdan derket hejmara 216 a rojname xwebûnê hate weşandin. Rojname balê dikişine ser armanca serokê Mîtê İbrahim Kalın û Mesûd Barz armanca hevdîtina serokê Mîtê İbrahim Kalın û Mesûd Barzanî. Di heman demê de rojname bi sernavê Dem Partî Vengê Mexdoran e cih de salvegera artêja şeşê Sibatê û xebatên Dem Partî yên ji bo Mexdoran. Rojname di heman demê de bi sernavê jin têkoşîna xwe xur dikin cih daye encama civîna salaneya Kongreser a li Bakur Rûşletê Sûrî ku 27 çile çêkir. Cihekê taybet jî rojname ji bo jinên êzîdî ve qetandiye ku konferansa xwe li Awropa li Parlamena Awropa pêkanîn. Xwebûn di heman demê de di ropela hevpeyvînê de jî bi sernavê 75 kes ji bo azadî dimeşin behsa meşa meziniya azadiyê dikin. Nûçame dawê jî Îranê Amerîka û Brîtanya hişyar kir Wezîrê Karê Derve Îranê Hesen Emîr Abdullahiyan êrişên Amerîka û Brîtanyayê li ser Iraq, Sûriye û Yemenê şermezar kir wiha got. Şermezar kir. Hesen Emîr Abdullahiyan wiha got. Em ewlehiya Iraq, Sûriye, Yemen û Filîstînê wekî ewlehiya herêma xwe dizanin divê Amerîka û Brîtanya hêrsa herêmê neceribînin. Hêjayê gotinê ku di çerçeve bersivdana êrişên li ser baregehên Amerîkayê li Ürdünê şeva di Sibatê hêzên Amerîka birêya balafiran gelek cihên komên nêzî Îraniyên li Iraq û Sûriyê bombe kir. Belê guhdarên hêja em hatin dawê biltena xwe bi xatirê vedan baş.